Abusana pensi ama wache ama wakwaba enne your guest bosom ne de toso enwotwe Adom TV memenda dru say ya na otwe dwumadie na ye de ebre wo bre no de ewo musadwuma ne akase ebeye no ya na ebeye enra ye de the ballot box dwumadie edi free Ablikuma South edi breo anapay ye de na otwe dwumadie edi breo hwen Adom TV so wote enka asempa 94.7 FM midin edi Chief Jerry Forson. Electoral Commission edi na eduasanum 35 days esi ho atwere abato krata foforo na emu no eno a wade atodwa na ebra ye de dwumade ni nyina eba na wiye no se watimi atwere Ghana adehia wo mo se efata se wo mo to aba afie December 7th 16,663,699 misisu bio nipa 16,663,699. Now, mame mau breakdown ni kakra, regional breakdown. Ni enhwe mantambia ni padodo womu etimi etwere womu din. Se yashase ni ashase free Greater Accra region. The capital. Na nipa okay. But yanim penifo ebetwetwe nkomo na fe yahwe yebekọ details na fe yahwe regional breakdown no anapay mene Dr. Thomas Boaben or a political scientist betrase na fe yahwe figures no region by region na de atoto abato krata dada no electoral commission che say dada no na nipa over 19 million na wamudin ewo krata nim afei watumi atwere over 16 million people yebebisa senso so ne ben na aba na fe ye de atoto the 2016 register no na share the current register na share regional esote regional ebibeka ho na ya bisa ne ntia atumi aba ne saa join in our Facebook Adom TV live on Facebook na fe asempa 94.7 FM our Facebook meeting the Chief Jerry Forson. Ami twa me homa me ba e betwetwe nkomo.